Абри Дырмит Гулиа икабинет, аусахиуаз икабинетаҿы, абри адивани аҟәардәқәеи астол иахьгылоу акәакь иаҵанакуа даара ирацәоуп. Абри акәакь аҿы Дырмит Гулиа ихаангьы уи иԥсҭазаара даналҵашьҭахьгьы иуҳәар алшоит есымшааира аԥсҭазаара еилашуан ҳәа, алитература рҿиаратә ԥсҭазаара. Абраҟа исыхәылбыҽха Дырмит Гулиа иҩнаҿы еизон асасцәа, аха урҭ баша сасцәамызт. Арҭ асасцәа еиҳаракгьы иара гәык-ԥсык ала идикылоз аԥсуа шәҟәыҩҩцәа ҿарацәа ракәын. Ашәҟәаҿгьы иануп, акьыԥхьаҿгьы издыруагьы рацәоуп. Дырмит Гулиа раԥхьаӡа акәны Самсон Ҷанба иажәеинраалақәа данизаԥхьа, Самсон Ҷанба ҿыц алитератураҿы зшьапы еихызгоз ақәыԥш иакәын. Данизаԥхьа аҩны данааи иԥҳәыс ус леиҳәеит, Елена Андреи-ԥҳа ус леиҳәеит: иахьа сара сзыҳәа ныҳәоуп, избан акәзар шьҭа сымацара сыҟаӡам, диит даҽа поеткгьы ҳәа, шьҭа ҳара ҳаӷоуп ҳәа. Убри иаҵанакуа даара ирацәан Дырмит Гулиа изыҳәан мацара акәӡам, иара иԥсҭазааратәы еснагь ибзианы еилызкаауаз, ирҿиарагьы, иусурагьы еснагь иадҳәалаз Елена Андреи-ԥҳа лзыҳәангьы. Избан акәзар, лара ус иалҳәеит, абраҵәҟьа саԥхьоит нас иҷкәын Дырмит Гулиа иҷкәын Георги Гулиа иаб изку аповестаҿы абас еиԥш иҩуеит: «Лёля, — сказал он, — моему одиночеству в литературе, кажется, приходит конец». Гулия от удовольствия потирает руки. Вот какое дело! Сегодня была беседа с Самсоном. Это абхазец, учитель, ты его знаешь, по фамилии Чанба. Оказывается, он поэт. Прочитал мне свои стихи. По-моему, это отрывки, написаны блестяще. Я расцеловал его. Елена Андреевна захлопала в ладоши. «Браво, Дмитрий! Ты всем утрешь нос. Вас уже двое. Это кое-что да значит». Уи иҳәоит иара заҟа деигәырӷьоз иҿыцыз апоет ҿыц ицәырҵра, аха иҳәоит даҽакгьы заҟа иара деилылкаауаз Елена Андреи-ԥҳа. Нас аԥсуа поетцәа, нас Самсон Ҷанба еиԥш иҟаз, Леонти Лабахәуа, уи ашьҭахьгьы нас иаҳҳәап ирацәаҩны Баграт Шьынқәба, Иван Папаскир, нас иҵегь усҟан аҿарацәа ҳәа иԥхьаӡаз уаҟа дыҟан Иван Ҭарба, дыҟан иара убасгьы Алықьса Лашәриа. Убри Алықьса Лашәриа идҳәало зегь реиҳа агәхьаа ихьауажәраанӡагьы ахьаа зцу хҭысны иҟоуп. Избан акәзар, Алықьса Лашәриа раԥхьаӡа акәын абраҟа Дырмит Гулиа Алықьса Лашәриа иажәеинраалақәа данрыԥхьа, иара иҷкәын ишеиҭеиҳәо ала, убри убас деигәырӷьеит, иара изыҳәан ныҳәан. Избан акәзар, ус реиҳәеит иҭаацәа: иахьа диит поет ссирк, поет дуӡӡак ҳәа. Абри абас еиԥш ахә шьареиҭеит иажәеинраала, нас дқәыԥшӡан аучилишье иҭаз аҷкәын иажәеинраалақәа. Убри ашьҭахь зегь реиҳа далкаан бзиа дибон, еснагь иара диҭаауан, дмааиргьы иуӡомызт. Аха убас еиԥш рыцҳара ҟалеит, зықьыжәшәи инижәыз шықәса рзыҳәа Алықьса Лашәриа иааиқәшәан дыԥсит. Усҟан Дырмит Гулиа нас игәгьы бзиаӡамызт, аиарҭа даман, нас ишыжәдыруа еиԥш иханы жәашықәса рзы дыԥсит. Абри аиарҭа данамаз еснагь дҵаауан, дзымаауеи Алиоша збара ҳәа. Иҭаацәа иара дрыцҳаршьон, нас игәы идырхьыр рҭахӡамызт азыҳәан иарҳәаӡомызт Алиоша иԥсҭазаара шиԥсахыз дшыҟам. Аха ирҳәаӡомызт, нас џьара командировка дцеит, анахь дааиуеит, агьиуеит ҳәа иарымҳәаӡакәа иара иԥсҭазаара далҵит. Аха убри аҷкәын абри зегь реиҳа иара гәыкала бзиа дзибоз ибон илаз абаҩхатәра ҷыда. Абри Дырмит Гулиа иеиԥш
даҽаӡәы хатәра иеиҷаҳауаз даара дмаҷуп уҳәар алшоит аԥсҭазаараҿгьы аҭоурыхаҿгьы ииулакгьы егьи уадаҩзаргьы аамҭа иҟаиҵалакгьы иара абарҭ аҿарацәа ишьҭахь иааиуаз абри иара ишьҭахь абри аџьабаа зегьы ззибоз ишьҭахь иааиуаз абиԥара уаҩҵасныс иҵагыларц уаҩҵас алитература аизҳара иацхраарц ашьапы иқәдыргыларц убри аҟара иҭахын азыҳәа убри азыҳәа иааилшоз зегьы ҟаиҵон аҿар рзыҳәан. Абри сара хаҭала сазааҭгыларц сҭахын уаха амузеи аҵх аныҳәа азыҳәа.